Karbi People's Hall taralangso long nirjenga chatayalong Ingdeng plikebra nerkep Karbi risonimso rongaji mate Karbi Youth Festivel ketalon ponji aphan piniada porphai kri simalom Tirikam amai keseng padopon Bangso amai along KCS amai phu Chandra Singh Kropen mai chaphe phu ponsi KCS and hem mate kardom dengtha o Karbi an pwa lunpen bangso ajai mek pangching pondo Bangso amai along alohiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tirikam Ronghang MLA Bidasing Ingdeng atum pen chenglo EM MAC atum chetong don non ke bangji Ingdeng plikebra nerkep KYF mate Karbi riso nimso rongaje mesen pen kapachun pon pameji aphan Tirikam amai along MLA Bidasing Ingdeng aphan maipu abarim EM surjo rong paraphan dun maipu MAC Richard Tok biaphan kongchun bang Daniel biaphan rapchun bang lapen penang anatum aphan kacharap chitu dun japhan arpu pekon lapen KAC CM Dr. Tirikam Ronghang MP Horen Singh be lapen kedoan MLA atu aphan Chief Patron arpu pekponsi bangso Ingdeng plikebra nerkep Karbi Youth Festivel ketalon ponji aphan Tirikam amai keseng mesen pen pachunpong Bangso amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tirikam Ronghang pherangke tum aphan nangke pachini duna tengke non ke bangji Ingdeng plikebra nerkep Karbi riso nimso rongaje mesen pen ke pachun ponji aphan si pini kachingbai padopon luposi ninje আমি কার্বি ইউথ ফেস্টিভেল taralangso কার্বি প্রত্যেক বছর আমি কার্বি যুব মহোৎসৱ আমি সেলিব্রেশন করে আহি আছি এবার আগতকৈ অলপ ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে পাব পাৰ্থক্য পাব ইয়াত পাৰ্মিনেণ্ট বস্তু কিছুমান আপোনালোকে দেখা পাব একমোডেশ্যন বিশেষকৈ একমোডেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু লগতে ইয়াত আগত অলপ ইয়াত লাইট ছিষ্টেম সুবিধা হয় এবার গোটেইখিনি ইয়াত ইমানখিনি হাইমেক্স পাৱাৰ লাইট আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াত আমাৰ জেগাত জেগাত আমি গোটেইখিনি সেইটো আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যাতায়াতৰ অৱস্থা আগতে খুব বেয়া আছিলে আৰু ঠেক আছিলে সেই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া Halpu KCS amai phu Chandra Singh Kropen kaningji pona tengke non ke bangji Ingdeng plikebra nerkep Karbi risorimso rongaje mesen pen ke pachun ponji aphan MLA Bidasing Ingdeng aphan mai phu lapen MAC Richard Tok bi aphan kongchon bang lapen kaddo kawe bang phokep se ke thegi ding atum aphan arpu pe kondo lapen alohi sarpo man pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan si phapon lopusi ningje maje klar ep pen ke pachun ponji aphan ini dak ilitung local MLA akai Bidasing Ingdeng ten chenglok Richard Tok bi kongchun bang lapen keong dong pong harus sirabang poket se abang kubang ke tumpen is ingtang kring isi Tirikam amai sengkon lapen peneng labangso amelong labangso arong aja long bangko Chief Minister aphan si Chief Guest ke hang koni phan si cuma kapon News report long sodarinti Karbi Anglong live